Dritto, sì. Ne pokažem da gole kontrole, kaj gre zveza, tam ni tam. Sam dobar, ne, sam ne. Postoji še ene takih juncev, koji se brez veze. Rekel, vse došlo, vse došlo. Rekel, zdaj je korona, da se čakaj, treba pa nivati. Pet gorenci, da bo gora. Si bi rekel, tu za sleza,
questa minuta estremamente aiutata da delegazione delle Briganti Comas.
bio je čisto linija, ne se gleda, čisto gleda, Jakob, ne? A ja, Zana. Včeraj ne obožavam, kad sam se bio, ne se radi na gore. Nije važno, pomoćnik. Nije dužak, ajde, metnik, nije mi bio. Čisto. Ali je, se nije dužak na prosjek, se obrnu da igra. Zora nije po direktnu dogodujem što glava. Ne bi ono u glavu, ampak ne trebučki.
Preni karton pri gostih, pri ogledačih koširanih, Tono Pine.
Go!
Sada pojedeš.
rumeni karton pri domačih, Mateo Itak. Trenutku konec prvega polčasa, izid drugi polčas. Po prvem delu so v boljšem položaju igralci Zbirne z zadetkom Breganka v 6 minuti. Goran Bernardo je še na drugi polčas in gremo Primorje!
menjava v vrstah Bil, iz igre Gaček 18, Martinović Latko, na njegovo mesto pa številka 11, Žižmont Matej.
kot v gostujoči ekipi. Prinovaček je pomenil Jakopovič Luka, pri gostih pa prav tako Luka igralček kapet Batič Luka. Menjava pri Primorju zapušča nas Janino Darius Dominik. Na njegovo mesto pa igra čeka 7 Rene Šolaja. Karton tudi za gostujočo klop, če sem prav videl, je pomenil Pavor Žiga.
se ne, da se ne bom nočem. Na unik noč ne. Bolj bilo realno, žreba. Če imaš dve tekme, žrebi, če ne pa
je bilo spredje, pa je bil že temo.
Da ne špiluje. Dvojna menjava v vrstah Bil, prihajata igralca številka 6 Brešan Martin Peršič Žiga, iz igre pa Nik Jermol, igračko 21, ter igračko 14 Korotinen.
30 minuti odhaja strelec prvega zadetka Robert Čač. Prihajajo prava in bakle, Tilen na vode!
prvakom. Slušaj, da je 6 minuta, još 6-7 minuta. Briganti Tomas iz igre, na njegovo mjesto Bašuri Kosovan. Da